Hagenege Eucharisch Bakuit in Duai Nagavinda Dai Hun Shishasun Barang Jimpan Jing Shitam Giduai Nagavinda Ki Inga Senjung Ben Rovel Harsha Bad Kong Stella Maria Piniao Persau Mudki Kun Kerpang Nagavinda Stella Maria Piniao Barakeg Asngi Kaminda Kasngi Giduai Ru Nagavinda Sambor Semyong Bad Meban Daris Drisha Sangriang Nagavinda Jingkoa Jingkia Tuai Nagavinda ke Inga Semjung Saima Simyong Asenta Linkoi Hectonius Linkoi Telis Sangriang Tuai Nagavinda ke Jingjatai Bamjukud Mensian Alentar Sangriang El Ribon Shalam David Settling Koi Duairu Nagavinda Jinkoi Jinkia John Emilia Savian Koparato nang yai beteng bentuai Nagavinda bahar ke jing tumo jongi Nagavinda ki kinna bahara badan hapadeng ki exam bad ki baap igirusal Duai Nagavinda ka India Duai Nagavinda ka jimpen kray jongi Hagas Nagavinda ka sungi buram Pentecost Kam kerpang Nagavinda baharo ki banwan shimenda retreat na minda ka sungi Bat kumjuro ki bawan jimpeit meet Pentecost la shai ka sungi Bat Yaka kan Bible Convention Mensiam Bakuit Pentecost Hagas ngiu trai hang ne hamau klam Ai baka bor jisu nang trai kam halar bahro Ki bawan shimenda berduai Pau jisu unam pensle yaki Arsha daga bor Mensiam Bakuit Ha kerteng uppa Barukon Badu Mensiam Bakuit Amen Kajinga e jungu trai jungiu Jisu Christ Barga jingi jungu blay Lembart ke jingya silak jangamen sem bakuit kindon rengka bat pi barra ko himen ko para tongi sange shipor ban kuslai halagi donu jangi halor bahar ki pop ki bangi lele ujisu kwa ban map iki pop jangi kumba ula penkre bad ula map ya u petrus war hadin baula len laisin ya ujisu kwa ban penjanai ya jingim jangi Tonginaiti yaki pop jongi, kijing duna jongi, kijing tolat jongi, namar ngedon uwe uble, uba ap iya kijing wan pai jongi kun balaja.
Jisu be id melong ublay uba ap yangi uba yai boot yangi yai senran yangi pen kud yangi pen map igi pop sait kud yangi dagas namba kardor ka jame nga palam how blay padon board baro bad happy ko himen ko para bangale pop shibun daki jim parka daki tin daki kham daki jinglay klet daki jinglay palat janga daki jinglay palat janga daki jinglay palat bakrao janga namar kata nga karpadi ka Maria bakoi kabayai sa katay suli yaki angin bad kiri koi bad yapi ko himen ko para benduwai na kabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro nis ne yangi badendala map iki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen can not go blay is to nginia duwai ngi duwai nagabinda baro ke jingtumu jongi shimet kamdame nagabinda ke jimben kare sngi buram Pentecost bangin trang shishayo men siam bakoit bangin dubroi haga jingit berge jing shakri ya ukris ngi duwai nagabinda baro ki bapang ki bestam ki berake ke sngi ka menda gasngi ngi duwai nagabinda ke ri jongi nagabinda baro ki bawan shimenda retreat nadu menda gasngi Koblay me uba daka jimpin don buram yawu Chris jamme ba daka jing shai jungmen siam bakoi mela play hangi yaki kardop ka jingim bam jikut to ai ngi karpad yame ba daka yobinda ha kat kane ga jinga ka jingriu blay jongi kanang kam shirhem bad ka jinge jongi kanang kam skem da utrai jongi Jesu Kristu kun jame uba imbad sensha rengkhat badme hage jingelong kawe jong men sim bakoi uble junom la junom amen Kajing pelani kam jungki apostol hakito kisngi usema Agripa bat ka Bernice kelawan Kaisaria banai kublei Festus bat bekisa bun singi hangta Festus labatai kam Paulus haus uang don wei ubreu hangne yauba Felix ulaino hapatok bat habang alej Jerusalem kilindo orang ba bat temen kisan kiju ilasei kijimudui persya eu bat klakerpat bagan rai penremeu ngelajubab yaki bakamde kadusto jengki roman pan penrem yang uno breu syuab unya kendu markhamat yaki nong mudui bat layo kalat banyadai lade halor kijing mudui persya yau habaglawan lang hangne ngamsim lapen slam nrei hakasi kababut ngala syong bishar bat ngala hukum ba enpin hajir utau breu habal kinong mudui layang kimsim lam mudu yau syapang kino hikam sneu kumbang la suba hendrik ladon kato katne kimat jong kajinga side nia batu syapang ganiam jong kihi bat syapang breu bakerteng ujisu ubalayap hendrei haba Paulus la bantik ba udang te bangas ngau atatin syapang kine kikam ngelakli lada ukwa panai Jerusalem ben bisyara hangta halor kine
kijing mudui. Henry habau Paulus lakarpat bendang persaya habendi nakabenta karai jung patsya. La ayo kum badai ben piraya hadu bangandayo lat pan payu syau kaisar. Kaketien jong utrai. Utrai undon rengkad bat pim. Kajimpule na ka gospel bakuit kat kum ia anis. Ujesu la pinpau ya lade halagi sindran barenda kilade bang jastep ula ong hau Simon Petrus. Ko Simon kun uya anis pikam eat mapi yanga ban yakini ula ong hau hoit kotrai metip banga eat yame ula ong hau topsa yakikun lambro janga sajasin u ong hau ko Simon kun us Ioannis pi eat mo yanga ula ong hau hoit kotrai metip banga eat yame te ula ong hau to sharai yakilambro janga ha kabalaisin ula ong hau ko Simon kun Ioannis
Peda it mo se yanga. U Petrus ula son si bau Jesus ula keli ya u hadu laiwat. Peda it mo se yanga. Badula ong ha u kotrai metip lut na dong shadong. Metip bangai it yami. U Jesus ula ong ha u topsa ia kilambro jonga. Shisha nga ong hapi. Menba bidang samla pi panpo hi alade. But piad katshaba pimon. Henry enda pila timen. Pin piar ialah kikti. But uwei pat un pin panpo iapi. Badunyalam iapi shaba pimon banlay. Ula ong yakane ban kadau da kum kano ka jajingia kabaun sa pindon buram ya ublay. Nang da ula ong hau tabud yanga. Ka Gospel John Otrai. Ko himen ko para bayit hau try Jesus Christ. Ngi im nagabinda u Jesus u balaya. Nagabinda u Felix u nang senshar u Jesus u long u bayap. Siapang u way u buriu bayap. But u ong hana u Paulus u ong udang imbiang. Yalade part umpat ngait ya kata. Namarba umpat ke ngait ba u Jesus udang im u Felix ula sakaju shim la yomad ya ka jingidu Chris. Tang ki brio ki bayait palat ya ka pot ka sam jang ka jingiam bat ka jing sauto perte kin stang ban im ya ka jingim ka bakoi. Ban yait palat ya ka pot ka sam bala bu ha ka perte ngide ban yo i u Jesus ulang uble bad wat lada uyap un im badu Felix bad kinong senshar baro kila sakut haga jingdum namar kila sakut haga jingia jongu Chris kim shim lala ban soto ya ka jingim jongu Chris ya ka jimmi pa jongu Chris ngios ngo haga gospel u Jesus ubala mipat ne kibaya uyang hakamatu Jesus hakamatu Petrus badu kili ya ka jingkali ngiti bro u Petrus shwaba u Jesus niya ula persyang banyada ya u Jesus daga borjong ula persyang ban pom ya skor jong u shipai ula persyang ban bud ya u Jesus shadu kapelau ing jongu u ramba lindo u kayapas but katba udang ap ya u Jesus kawan ke jing tenju ya ula stang menting ula stang menting ting kibriu but banyada ya lade nakita kibriu ula len ya Jesus namar utip lada u ong ba ma uru don lang badu Jesus lese kin kem yawu lese kin sanar pana yawuru rengat badu Jesus ban light nagata ka jingsa sha sanar pana jingia u Petrus ulalen namar tat hadu Jesus lamipat ne kibaya u Petrus ula perkat ke jingim jong gibriu kan kut ha ke jingia ke jingim jong gibriu kadon kaput kalong ke jingia Henry yenda u Jesus lamipat ne kibaya u Petrus ula stang ban sotu plan ya ka jingim jongi kanam kut ha ka jingia Henry ka jingim jongi kan imbiang rengkat badu Jesus kata ka jing sotu kala pelong ya u Petrus balong u bakam shlur bad u Jesus ula yang hakamajamu hadin baula sa iyaki sha
ka ringko Sharud ka Duriau Tiberias. Ula ai bam yaki nangda ula kot Sharud Yau Petrus badula stamban kelia kanega chingkani. Bale ujisula kot tang Yau Petrus. Bale ujisula pinkarpang tang Yau Petrus. Kane ka jimpen karpang ya ujisu Yau Petrus but ka jinkerli marwe shimet Hau Petrus kalong ka jingmut kabayar nagabinda jongi. Ngitip baro kadwingut ki apostol kila pet endala kem ya ujisu. Daga jingshisha ujisu deben kirli ya ka jinkerli ya baro kadwingut ka don renggat badu. Bale ujisu shimla kirli yaki makiru kila len ya ujisu haba kila yoi la shakem ya ujisu dagi shipai don iberu la ap renggat badu jisu light no Petrus. Te ujisu deben stang ban kot ya baro badu deben kirli ya kanega jinkerli henre ujisu la kirli tang Hau Petrus namarba ujisu ula mut ya ka jinkerli ujisu ula mut ya ka kerdan kaba u Petrus udeben ba wadlada bun ki kinhun kristan ki ong ngim deben ngait ya ka supremacy ya ka primacy jungu Petrus kanega jinkerli marwe kadeben penshayangi hadu katno ujisu ula sumar ya kaba ula hikai hadu katno ujisu ula perkat sani ya ke jingim jongi hakabalang haba ujisu ula kot ya Petrus ban kerli bat pentimai ya ke jingi jo badu ujisu shimla kerli ya hatopi ngait yanga henre ujisu ula kerli ya hatopi id yanga ujisu ula kerli hatopi kam id mo yanga ban yakini kine hangne kalaballom kita ke shipo ngut ki apostol hatopi kam id yanga kam palat yakine makiru kelele pop henre ngakwa ban yusngo napi namar pilong unong yalam lada pi unong yalam pilang ban pentima ya ke jingir jombi hanga pila ban yarap ru yakiwai nagatagadaw jisu la ongru shua ujisu o Petrus o len ya ujisu ong Petrus ngaduai nagabinda jompi but enda pilawan pai naka jingpet jingai pensa penkalai ni ki para jompi minta ujisu ula kirli ya ke jingirli Hau Petrus kanamba lemba ke jimpen kalai ni ke jingir jongo Petrus ula ban sam ya ke jingir ya ki para jongo kabamut ya ki shipongul ki apostol nanda sa weipa kumjuru ya baru ki nombut ya kine barro ki apostol ki bashipongol kumjuru ya baro ki bensa wan bud ya ujisu ki bensa ngeit ha ujisu kiba kendait ya ujisu hado menda kibam pediang ya ujisu hado menda but kumjuru ya baro jaiti jingting ke jingting kala perlong ya Petrus ban len ya ujisu menda ujisu hato pidon em ke jingit kam palat ya ke jingting jombi kam palat ya ke jingkusla yalade kam palat ya ke jingkwa jonga perte kam palat ya ki baro kaba penting ya pi kaba pinkusla ya pi kam palat ya ki himen ki para jombi le se ki kangla ya pi banget ban e baru Petrus ula jubab hoy nang dau jisu ula jubab kubno psa ya ki kun lambro lai sin lai wat ujisu la kerli jingkerli baru jisu ong psa ya ki kun lambro nang dau jisu ong kili biang baru la ong syara ya ki lambro nang dau jisu la ong biang psa ya ki lambro kabamud ya ka kam jongu Petrus kalong kam kia ude ben peti ki kelung ude ben Petru ya ki ramba ude ben ai bam ya ki kelung bad ki bakam ramba ude ben sharairu ya ki kelung bad ki ramba bad hangne haba ujisu ong sharai bad sa ya ki ujisu shimla ong sanshar ya ki ujisu shimla ong ya ki ya Petrus to lebor ya ki henry ujisu ong sumar sharai ya ki psa ya ki ban psa ya ki kon lamborot ka chimpor bon sin ki kon lamborot kim pediang kumba ki kimi ki ai bam ki kulung ki chimpor palat ban ai bam
Kide ban bodin iki kelong bana ibam iki. Minta u Petrus kumupa bakoi udang sa yang ibaro lemba ke jingyai beteng haba uyo i ya ki konjong ya ki bangit ki jingai na ka jingit ki jingai na ka jingit udang yai beteng ban bud yangi ai bam yangi pinbor yangi kro yangi da ka jingit kane kalonga jinglong jong upa bakoi warlada uyo i kalodon ga jimba kala haki bangit umju ino yangi kumjuru ubsa ya ki baramba kane kade ka kam jonga bala ni ivei pa iveiru ni deben budin ya kane ke nuksa baba ka ba ujisu bu na ka benda jongi ha ka ba ula pendim mai ya ke jingir jongo Petrus niru ni deben ya ibsa ya ki lese ya ki bala sakama ya ki bam kongu ya ki mutlop ki mutlop bam nge ben pediang ya kane ke jing shisha don bu na pedang jongi kilong ki ba mutlop namar kim tre ban kongu ya men siam bakoi namar don bon ki beru ki pennat persha ya ke jinge bashisha don bon ki ba pennat persha ya ke jingi kai bashisha namar don bon ki beru kila siap hapo jongi ya ke jingi kai kindriang na ka ba kim treshu ban pendem mai na ke ba kim treshu ban pediang ya ke batemai u Petrus bakoi u peni hangi ya ke nuksa wadladangi bakala ha ke jingim jongi warladang iya kindriang naga jingim jongi haba utrayu kot uweringi ngide ben pendrit yalade ban pelabiang ya ke jingir jongi ban pendim mai biang ya ke jingir jongi ban ngide ben lomba kloy biang ban sa ngide ben lomba kloy biang ban sharai kenamba utrai unshunde pura yangi nang tau jisula pinkut kadbanang samla ngidon halaka jonga bor henre kadbanang temen ngim don borshu kadbanang samla kamlele yangi walada kive kim yarap yangiru ngilaban mare ngilaban shat ngilaban le kadbamon henre kadbanang temen ngidon kam yakiwai ko himmen ko para ujisu pengen mau yangi kalam jisu ngimla ban ya shakama ujisu ude ben ya rengkat bani walada ngilong samla walada ngidon bon jait ki sap ki pong wadladang ilong bon jai kinia ban pengsan iyala ka jonga jingiam ka nongrim jongi ngide ban sautu kadon ga jingkala na kane ga jinglong basaro en sapoi ka por ngin babe en sapoi ka por ngin tit chatem en sapoi ka por bangi sautalor handa tang ujisu marwe ulaban yarap yangi tongin pai sha ujisu minda tongin pende mai ga jingim jongi ladang ngilong ki beriu ki ba mutla ai bau jisu nam pentemai ya ke jingim jongi hasya ki ba kongu ya bu jisu be yi karko kardo yangi pensle yangi pen kala ke jingim jongi bangin dip it ya me bangin dup kongu ya me menang sa yangi ngilong ki kon lambrot menang sharai yangi ngilong ki ba akala lenti ngidon kam ya me ha ke jingim jongi enyaro ya utrai jisu Christ tangin plai ke jongi nganget o play fa in bor baro nang tao ka bene pat ka kindau pada ha Jesus Christ kon pamarwe jongu o tai jongi yau bala puna min sim bakoi yau bala kana ka Maria te soti bala shale ben o Pontius Pilatus la sanar panayabu la yapla tep yabu la yasha kibaya agasmi ka balai na mi pan ki baya ula kio shabening ushong shakamonu blai upa badon bor baro nang daun wan pa ban bishari ki bayem bat ki baya nang e thau min sem bakui haga balang catholic bakui haga jingesula ki ri kui haga jimma ki pop haga jimmi pa ka do haga jingem bam chikut amen.
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga bar jampi kallang ka bapriang hun hau blei upa badon bor baro to peit isni ko trai ngi karpad ya ke jingtarwa kinia jongo pai jame bad bakini kin kalalong kiba me pediang hun to ai baga jingwan jong umen siam bakoi kan pen kuit pen soba ya ke jingyat te plem jongi da u kris utrai jongim amen. Utrai undon rengka bat pim to kentiu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublei jongim da shisha kalong ka bashong hok bat ka badei kadeti jongi bat ka jim penim yangi haki por baro benyaro yame kokin rad henre kamdam hakene ka por benyaro pendon burom shushu yame Naba ya ukris ukun lambarot paska jongi lakinia. Namar habala pindu ya kabarim. La tau temai ya kaparte kabala jot lapra. Bad ya ka jingim jongi la penba biang hawukris. Namar kata habala dapmia da ka jingamen paska. Kaparte baro kawai karasa da ka jingiro yame. Ki board beningro bad ki kinhun angel. Ki ruai lang ya ka jingruai jonga burom jame. Bad ki ya penbena kalem sange. Bakut, bakut, bakut utrai Usim don boru play kipa Neng bat berteki arwala Kacing ya Hosana Hosana shatrom tam Kohimen ko para tongin duwai na doga donut baka boro men siam bakuid van kia halo jongi bangin dup la ban pla ya ka jingir jongi hau kris bangin dup lait na paro jait ki jing kangla ada ka jingim jongi bandup shakri hok ya jisu bandup eat ya bu bandup snulem ya ki wai dap daga bor jong men siam bakuid tongin duwai ha ka ne ka por rangkat bad boro ki pai ringe ki batrang ya ka jimpen slay jong men siam bakuid Hakini gi sngi jong ke jimpen kre kam tame ka sngi buram pentecost kan long ka por ba seiso shisha ha ka jingim jongi ni ai tiru ya baharo ki ban sawan chimben da hakini gi program baro bakin dup late pai da ka jinga e jongu kris itu wairo na ka binta ki ba pang ki ba shitom ki ba reke ka sngi ka jongi ba ka bor ji sunang ban hiar ka lo jongi baro da shisha melong ba kuit ka trai kata mei jong ka jing kuit barro namar kata ngi karpad yame to pen kuit pen kandang ya kini ke jing tarwa jongi da ka ba pa ya umen sim jame kum ka umjer halo jongi bakin kalalong yangi kamet pakasnam jongo trai jongi uji su Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha Wala pediang ya ka jingsha shitam. Wala shim ya upu. Bada ka ba aingu ya me. Wala kedia ya wu. Badala ai halagi senran u on. To shim bato bam na ka ne pi barro. Na mar ka ne kalong ka medjanga. Ya ka ba naiti. Na ka venda jumpi. Barro. Na mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga. Jongga jutang bati mai bad bam chikut. Ya ka ben pen mi naga binda jumbi. Ba naga binda ki babun. Naga binda ka jing maap ya ki pop. Tole ya ka ne ban kan mau ya ngam.
ko snam bakardor jango Chris ta pen koid yangi pen koid ik men siam hadim pen koid pen kia ya ki bapang gi bashitam ya da yangi na ubamen ka jingmaya jong ka jinge Namar kata ngi ki ba penmenda ya ga jingia ba ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki ba bit benya hakama jamme ba ben shakriya me da ka bas ngever ngi kar padia me ba ngi ki ba yo binda haka med ba ga snam ukris ngin long ki bela penyatali kawai da omen siem ba koi Takan mau ko traya kabalang jame kabala priang hasatala ka partai pato pen janaya ka ha ka jingi rengkat badu Francis upapa ko jangi Wilbert Marweno Bishop jangi but baru kilindo bat kiriniam takan mau lamro ki himen ki para shin rang bat kinde ki bela yoti yada ka bakarmen ya ga jimmi pa but ya baru ki bela klat no ha ka jingi sne jame to pdiang ya ki sha ka jing sha ka kama jame to isne yangi baro ni kar padi me Barangkat bat kamaria te so di bakoi ka kami jongo balai u joso bakudo kurem jaga ki apostol bakoi u Francis disease bakoi bat baru ki rikoi ki bela pens ngaba eme pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem ha ka jingim bam jikut bat bangini ro bat pindon buram eme da u kun jamme u Jesu Christ Dawu lembadu badhavu kallang hamayu blayu pa badan bor ha ka jingelang kawe jungamen sem bakoi barro ka burom bat ka jingero junom la junom amen ko himen ko para tongin duwai naga benda bara ka jingdumu kabangi trang kabangi buha kamatu jisu ba unang penslay yangi daw men sem bakoi unang tau to mai yangi ngenang IT ka met ka part ba Bashtom, I kabor jisu, bor jung men sim bakui nang tau tamai yangi, nang beng no ikiknyang nagamet kapajongi, bangin nang yo yaga jinkarku, halo jongi, halor ginga sem jongi, halor ki bayid batoin jongi, duai nagabinda, baro ki bawan retreat na du minta kasngi, ki bawan ki jimpay meet Pentecost lashai, bat kumjuru yaga convention lashisngi, baka bor jisu kanam pao, ha bar ki kun, ki ba shimkia yaga nekakam. Kopa jangim, ba happening kalong bakui kateng jami, kanwan ka hima jami, kalong gamon jami, hakendo kumba happening, to ay ang iminta ka jimbam jami, kabahalagas ni, bata map yung igrangkang jami, kumba ngirong imap yung kabalis niyo yangi, badwa delam yung isya ka jimpen shoy, nanray to light yung inakabasin niyo, top light yung ikarpat ko try na kijing siniyo baro, Haga jings born jamme, toy jings of jing sign hagas ngi jangi, knambada ka jingarap ka jingis ne jamme, ngilait baro bona ka pop, bangin yo jingedana ka jing jinjar baro, kadbangi dang up kemelindi haga jingarmen bakoid, but ka jingwan pa jungunong penim jangi, o Jesu Christ. Namar ka jongwe ka long hima, ka jongwe ka bor makaburam, junam la junam. Kotrai Jesu Christ, meyu bala ong haki apostol jamme, ka jingsuk ngay happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pay digi pop jangi, Henry yaga jingay janga balang jamme, bad haga jingspon jamme, toy hakaya ga jingsuk bad ka jingyatali ka way kat kum gamon jamme. Mami uba im bada basensya, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray kandon, bara bor rengkat bat pim. Rengkat bat pim. Da ka bor jangu Jesu Christ, tongin yaingu markelia. Oh, good
Hakami ukun lambro jungo blay. Hakami bakit na ka pop junga parte. So kita ke bela korcha ka jinga wai jungo ukun lambrot. Kukunrat ng mga siyang kumandong ko kayo nga. Embrace ang pagkakilig ng siya nga kan saya. Trai Jesu. Yesu mo yame nagabinda ka jingit ka jome. Kaba mela pen pau hangi lembaga nagi Eucharist bakoi. Jesu melawan ban sayangi. Melawan ban sharayangi lembaga nagi Eucharist bakoi. Iwanai ti hame go Jesu. Ya ki inga sem chungi, ya ki bayir batoin chungi. Kam da me ya baur ki kon ki bashiminda hagane ka mas bakoi. Baga bor jome ka nang pau haka met ka par chungi. Hagi bapangi bashitam, hagi bajingcham, hagi bas rake ya kasni kam inda gasni, hagi kon ki ba api ke rusal, but kamda me baro ki kon ki ba wanchi minda haka retreat nadu minda gasni, hai ka bor jo me na pao, bakin dap da ka bor jo men siem bakoi, bakin lamshisha ki sakhi ba janai na ka benda jo me Jesu ben janai yangi, ben koi yangi, ai bor yangi ko Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. I bore, ingi Jesus. Men goy, men kiaye, give up, give a shitam. Penslete mayang idaw, men simba koid. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Talk in near to why. Ko blay me uba dagi jimaya jome la pen kuit bad lapsa yangi to ai ngi kerpat bagane ga jimsa haba ngi layo naki kan mandra hangi yaga jingim bam jikut da ukre so trai jongim utrai undon renka bet pim blay badan bor barwen kar koy pi upa baru kon baru men sim bakoit ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jong utrai daga jingim ga jompi hallelujah hallelujah. Yes, Hallelujah, play, Hallelujah, Hallelujah. Bara aspa sangunya. En je rij het Jezus Christus. Amen.